Assalamu alaikum, efirde zaman qırmızgalının 1077 күн olup geçken vaqealarını tanıştırmağa isteyimiz bugün programamızda. Esir Ukrayna askerlerini korulagan terrorist Givi Donetsk'te patlatıldı. Oğlanlar, men Givi. Avdiivka sakini jeng to'xtatilmasini talab etdi. Birleşmiş Milletler Avrupa Birligi qayda baqa? Kerech sakinlari mobil bag'ının keyfiyetini shikoyat etdilar. Ukrayna vaqtida yaxshi edi. Işgal olungan Donetsk'te terrorist Givi Mikhail Толстых öldürülgen o DNR jenkeverlerinin Somali ucum gruppasının yolbaşçısı edi. Bu haberini jenkeverlerinin matbuat vasıtaları tasdiqlay. Ular tarqatқан malumatqa ko'ra terrorist ofisinde eken sabah patlama aleti patlatılgandır. So'nggi vaqtlarda o'zini DNR ve LNR'de plan etken cumhuriyetlerde terroristlerinin yolbaşçılarını öldürmege devam ettiler. Kuzda terroristler arasında belli olgan jenkever Motorola, Arsen Pavlov aman bu şekilde öldürülgen edi. Keçenleri LNR'nin teşkilatçılarından biri olgan Valeri Bolotov helak oldu. Givi esirlikке düşken Ukrayn askerlerini horlamasının belli edi. Ben kim olganımni bilesingmi? Bu menim. Kim olganımni tanıysыңmы? Tanıysыңmı? Oğlanlar, men Givi. Siz meni öldürmege kelediniz. Son polkovnik, laf eteyikmi? Men arbiyim. Sen sadece arbiysыңmı? Sen ahlaksız insansın. За это? Aşa Ivan. Ağzını aç. Aşa Ivan. Aşa. Polkovnik, ağzını aç. Aşa Ivan. Siz bizge yapqanınız gibi men de sizge Jitomirge barıp öyle yapacağım. Artilleriya, tank ve olgan silahımızını sizge karşı kullanacakmız. Cehennem ne olganını bilersin. Cehennem. Avdiivka civarında DNR jenkeverleri ve Ukrayn arbileri arasında atışmalar to'xtamay. Ukrayn arbileri bildirgenine göre jenkeverler qash qaranlığının ucum eti başla ekenler. Получається, з останнім тижнем трохи легше. So'nggi hafta biroz qolayca oldu. Lakin ular bir bizga qarshi ateş açalar. Hem yengil silah, hem de artilleriya ve tanklar vasıtasının. Gradlar çalışmagani biroz yengillik yapa. Qaranlık tushgan so'ng atışmalar kenedi başlana. І сразу починається, то із їхньої сторони. Rusiya ebbasi Avdiivka sakini Donbassda jeng to'xtatilmasi rejasini Avropa Birligi ve Birleşmiş Milletlerine murojaat etdi. Bunu atışmalar neticesinde helak olgan tanışının jenazesinde bildirdi. Helak olgan kadının 9 yaşında olgan balası qalgan. Bizge ucum etdiler. Gece kunduz bizge qarshi ateş açalar. Rusiya ebbasi aytganlarına göre sanki ular eng adaletliler. Biz ularning toprağına ayak bile basmadık. Ular ise buyuk bölüklerinin mında bulunup bizge qarshi tank ve grad sistemasi ile ateş açalar. Ne vaqt bu to'xtatilajak? Birleşmiş Milletler Avropa Birligi qayda baqa? Ular Donbassni dünya yüzünden silingenini beklaylermi? Avdiivkadan elini çek. Sankt-Peterburgda Rusiya Ukraynada yapқан hareketlerini itiraz bildirgen narazılık aksiyası keçirildi. Birdemlik aksiyasına çıqqan faalcilerge milli azatlık hareketinden olgan provokatorlar keder etmege tırışkanlar. Мы выступаем, чтобы прекратить. Мы своими пикетами показываем, что нет единомыслия. Aksiyamızning memleketde erkes bir şekilde tushunmaganini ko'rsatamiz. Bizim dünya baxshilarimiz prezident ve hakimiyet yo'lboshchisining fikrlarining birdagildir. Ukraina ve Suriyada o'tkirilgan jengda bizim ordumuz yo'q degan fikrga biz inanmayıq. Biz xalqaro ma'lumotga inanamiz. DNR ve LNR'ga yardım beruvi to'xtatilmasini talab etamiz. Avdiivkaga yapılgan hujum to'xtatilmoq kerak. Мы этому не верим. Мы верим и международной информации распространяем. Подходят больше мужчины пожилые. Buyuk yaşta olgan erkekler yanımızga keleler. Tek bir yaş kişi kelip, Kiyevni dünya yüzünden silmege istegenini bildirdi. Beyaz Rusiya ve Ukrayna bizim memleketlerimiz olganını anlatmaga tırışa ve anda istegenimizni yapa bile ekenmiz. Menim memleketim kimsenin jengleşmemek kerektir. Bizim oğlan ve akaylarımız, Kiyev ve torunlarımız jengde olmesinler.
Мое дело, моя страна, чтобы моя страна ни с кем не воевала, и чтобы никто больше не погибал. Ең аз 19 инсан иләк олып 40-тан зиядесі яраланған Кабулдаки Афганистанның юқары махкемесі янында теракт yüz берді. Құрбанларының эксериеті махкеме хадимлерідір, ләкин патлaf yüz берген ерде балалар да бар екен. Месулетлікні өз бойына да кімсе алмаған. Patlama sesini duyduğumda hemen yüksek mahkemenin otoparkına doğru koştum. Çünkü kardeşim orada çalışıyor. Allah'a şükür onu sağ buldum. Bomba çok yakınında patlamış. Maalesef olay yerinde ölü ve yaralılar vardı. Кереч сакинлері мобиль бағының кейфиетінен мемнундегілер айтқанларына көре, Украина бақтында бақ да яқшы екен. Сакинлер шымды бақ ер вақыт үзілгенне ве базы вақытларда асла кереклі инсанен бағланып, оламағанларына шикайет етелер. Нет, недоволен, у меня МТС. Бағнен мемнун дегилем, менде МТС, бақ үзіле кереклі инсанен бағланып оламайсың. Украина вақтында яқшы еді, о вақытта МТС еді. Шымды Русияге кечкен сон пек ярамай олды. Стало плохо очень. Мемнун дегилміз, чүнки бақ ич бір вақыт олмай. Мен операторға біле телефон ачып оламайым. Менің жесіне керечті олғанындан бетер бақ олмаз. База районларда аслыда мобиль бағы чалышмай. Бұ ішке пек кедер ете. Мемнун дегилем, чүнки евелсі дайреде бақ яқшы олса шымды бағны тұтмақ ечін де онға де солға юрмек керек. Евелсі бақ пек яқшы еді. Шерінің әрбір көшесінде яқшы чалышайды. Yolsuzluq, ışıq söndürülübü ve yollarının yarıqlatılması Ахмеже civarındaki Каменка sakinleri işgalci hakimiyet onlarını unutkandır деп düşünü. Sakinler bildirgenine göre işgalciler massivte olған проблемаларını asla çözmey eken. Балалар йықылалар, біздер де йықыламыз, чүнки yolsuzluq, балабан чуқурлар бар, арабаларымыздың тамирленмесі үшін чалышамыз. Айда екі кере ресорларны деңіштіреміз, тайғалақ олған вақыт юрмесінің чаресі жоқ. Екі күнде бір ышық сондырелер, базы вақытлары күнде бір қач кере. Насыл етіп күчікве хасталанған балаларнен олмалымыз. Интернетте мемуриет сайтына ең аз аптада бір кере шикайет язам. Ер вақыт тек бір жауап келе. Каменкада тамир ішлері не 2016, не 2017 сенесі алып барылмасы планлаштыра екен. Бұй үкрейджамыз бар, бұй yollarını тамирлеп ярықлатын. Біздер мұнда ер вақыт яшайық, дегеревіміз жоқ. Украин мектеп талебелеріне Қырым татарларының доғыру тарихына өгретежеклер. Киевте тарих хожаларының Бутун Украин семинары башланды. Анда білдіргенлеріне көре, уйкен сынып талебелері 20-ші асырда танылған сойқырым, Голодомор, сүргінлік ве Холокост хақында доғыру yazылған тарихына өгретежеккенлер. Bizim tarih anlatу şekline karşı tetirazımız var. Anda Sovet zamanından kalgan çok yanlışlar var. Menimce Kırım ve Kırım Tatar milletinin tarihindeki facialı vakaları hakkında tarih dersliklerini ve hocalarının kullanmalarına da daha çok malumat koşmak gerek. Şimdi bizle işte bunun uğraşamız. И, собственно, этим мы сейчас и занимаемся. Қырымдаки мұқтаж олған балаларға ярдым етмек үшін Киевте көрушілерінің хайрия аукционы кечірілежек. Акцияда иштирак етмек үшін анкета толдырып, өз ресіміні йолламақ керектір. Көрушів лот шеклінде белгіленежектір. Кім чоқ пара берсе, көруші болажақтыр. Валентин Гаврищук Кырымлы мобислерге ярдым etmege istey. İçtimi yağlarda көрüşүлерinin хайрия аукционы гаясыны популярлаштырып, фикирдешлерни тапа. Şimdi олар birlikte ilk bazarlıkны yapalар. Herkes okuy. Anda Kırım ve Kırımlı mobisler hakkında yazamız. Yarımada'da ne olganını, onu nasıl işgal etkenliler ve anda bizim insanlarımız da var olganı hakkında düşüneler. Bunların hepsi Kırım mobislerinin korantalarıdır. Onlar öz akalarını joygan solarıdır. Onların çokusu Kırım tatarları. İstеген herkes özünü lot olarak teklif edebilir ya da begingen insanın көрüşüv teşkil etmege imkanınız var. Toplagan paranı 6 Kırımlı mobisinin korantasına yolunacak. Onlardan 4'ü Kırım Tatar ailesi.
Біз әркесінің дәвет етеміз, чүнки бұл керчіктен пек мұйым ве иметлі біріш. Біз бұна мұвыфақиет казанмаға істейміз. Башлангыч фияты 50 гривна. Проектнын башлагындан берлі 50-ден зияде фаторесім келді. АТР телеканалының хадимлері де акцияға қошылдылар. Мен қырымлы мобеслердің қоранталарына ярдымчыл маға істейім. Егер мен достларым веда бірісі қол тұтса, бер ярдым еткен олурмыз. Яны инсанларды танымаға істейім. Вақытымны кейфінен кешірдім деп үміт етем. Лотларының фоторесімі ве белгілеріні ичтимый ағларда тапмақ мүмкін. Аукцион 5 мартқа девам етежек. Лидия Полянская, Асан Эминов, Заман, АТР. Қырымға кенеде суықлар кележегі бір қачқын деваманда суық 0-дан ашаға 8 дәрежеге қадар түшежектір. Yollarda бұзлауық olması beklenili. Гидрометеомеркез хадимлері берген мәліметқа көре ел күші де қуетлешежек екен. Саниеде 25 метрге қадар шымали шарқи тарафтан есежегі тахмин етілі. Керич паром кечті, өз ішіні тоқтатты. Бұл саатқа азыр олған сонки хаберіміз еді. Невбетеки яйынларымызны қачырманыз. Көрішкенже.